say yeah but sector minister area sense so bro call nim person so etibidi mfonyi bi kire no e kire say yesu ni e ban no for all these years no e say nya yadwen say e besesa but the man say ye be de bi ada ne ye kasa 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 kasa ye kasa no so ya na kriti problem no but de bi ada ne ye kasa etimesre say ohun say mfonyi bi twagu ene e wo TV ni so a eye me ni omienu suban no ayaminu mienu subano no infonyini bia etwagu bia bra meka say ayaminu mienu subano no etiminim ene wada no etimi aye no ho basa but enim say anche bia besi sutobrem eti nsuo be yiri afa ya dofo ne abusuafo ne yankasa ene enwuma say nyapade na de bia da ne ye complaining but we've been with this problem and this challenge for years yanya ya gbe se be solve. Every day you point, community point, assume you point, or bintin point, and ye from soda. It is your own be a minu minu subano. A minu minu is subano. Until see a better say, sad near me, say that to see to me a share who so, nay free one. Ghana can't copard in puntu dear. Who do any coto? Nana dan kokufa don kwaso John Dramani Mama and Kwaso, obey mistake. There Yakwa say, nipa nso ohun ye omo se omo nyina Ghana name apart from mampanyin na boafo no ya no dia ya no se assemblies nso kura se omo timi ye adwuma yie because okọ Ghana yesi kase mo tutue mu a ba bi ba ko a atwe pa no ya twe yie pa no ya honidie atwe yesi kase mi yie pa honidie enche kra hwe kra na ne amfa ba fufudie ni bi amba ba recycling there and no so here no so no baby e betu wura gu kra na already no enkra ha ya asem me say kumase de no so ya asem kase pa etibisre anapa dem di sam fonyini we kire so de be abewu se da bi baby a menu mienu di o man Ghana eko no enya papa yesu ene ye ban ni ye bia ye da na di e ma Ghana eko lechin enya papa Debia da yensa na edi appoint say we na ye mfomso no enye papa eye ni aye mfomso mene wo na aye mfomso ani enim kwa e be foso asa mfomso ne be firi wa kwa ba debia da ne atwe ho na edi akosho mfofo eti besra no pay ade said ya se sa esuni ban we pa na eri be wurama 2022 aba na we dia e na minu ye hwere in terms of ya pomuden ho mpuntuo ya disua ho mpuntuo adwuma ye kompuntuo adwuma ye mpuntuo ya kwan so mpuntuo no it's going to be a problem